Ku bukan dokter cinta, ku bukan dukung cinta. Jangan kau tanya-tanya tentang cinta. Diputusin pacarmu, ditinggalin pacarmu. Jangan curhat denganku, no comment aku. No comment. Wih, untun ro mele jadian ro elek lo he lo rumai deh. Pak ko nak ro elek pasti subuh-subuh kan itu mebeti lo anwa. Napa ko na ojang, napa ko na uja lo tu lele ko na itaka. Wih, untung silian mele. Sangat songa napal mulai matau ka di beti deh. Wih, katong ini. Wih, genre neneng katong jadi neneng. Nasiliang nga ro, tahu ro nasiliang nemen na ro nasiliang nga. Wih, kasama na itun reta he neneng anu. Wih, pala pa hita kapan ni neneng deh. Sama na hita meok karla sa palay. Wih, nasidah ko deh kali kapot. Wih, napanak tiga usala oh, napanak tiga sa ugami ko sina neneng ugami ko nasengaja menghindar ka deh. Nasengaja ka hindar ya ro kan. Nole tahu di proses dia. Wih, dede tadi nggak. Galuncak pula so galuncak kok. Boleh kego meo kerla. Boleh kego lao. Lo kata nanyo hiyo ha. Lo kata nanyo hiyo. Boleh kego ne mek kotu meo kerla. Boleh kego ne boleh kego. Neng. Hai. Sadar ko. Wih, na bentuk nuto nang itu ditahe, sama nuto nang itu ditahe meo kerla. Sapak lai. Hai boleh pirang deh sinani hana kimuling gati boleh gaya nak teri di bolai wih ya anak nulai ngero serai nak jana jampan yo bak ni pitri kalau tengah bendi kena le tindro paling kayak gini paling kau neneng hai neneng he tak lupai nih taroi ki dolo reti munu deh jak dolo panak dolo jawab gitu he ko nak deh ko boleh maraga nak deh ko boleh anu ya kurana urus serak cerayu oh kayak sapu-sapu boleh di selatan katitan tahu jadi bueno no fuatun re ya anu he fuatun re anak koron wero oke wangi tante betinu ke monron re dolo tahu pa kayak nenek boleh selatan nak bina kuako kayak lo neraya lo japa nah na sempo jabat deo pro bondinang pangka sahabatku kuro waria na sempo dari enggak hina pa nuto helwaku pak agar isahe kan helwaku garek jadi nasuro amanu nasuro pa warna-warnai ki shede puraku merusuk ki olah japa lortina menenangkan diri beti jadi toje nambe jadi toje na amanu jadi toje na asaram beti jadi toje na asaram beti na koy ngerangi rodo alopo anunna lo alopo agana alopo batu gorek na neneng hai beti dia kembar tuh kan tahu kalau po kasih na parastenya hana mau batu maraga beti pernah juga memadu cinta pernah tonya dipuji loh anak-anak tahu biar bagaimana katanya itu kenangan di ngerang hai neneng cinta aga cinta tai Andre cintamu muteri stoni wih neneng paling ngerang aga parastenya aga hai engka syami lebak di bola laut lamu alah macam kambing mengenai masa lalumu corona hidupi corona rendoi matuanu aja apa neneng sedangkan itu kenapa si minggu janda apapun kita bentuk itu tapi mau karla ditah ujak mesan kita sama kijang ada kok tidak neneng cak mau kada cinta cinta gak kairo ke musapa kuro nak tu namite ikut mantu nama rasanya hasi ko noleh pada bani ko lesti matu itu lo noleh pura mu guga ela kainu mu noleh pura mu lapor pura mu
mau buka cerai lo kok cabut ki. Wih neneng, hai neneng sadar kok mereka anakmu. Itu kita tetap tamu itu kita kurang pirang sama nih kita perempuan jam 1 malam. Wih deh. Ya lebar na baru sedih beti kuliah kok kak. Kuiseng pasti monoko kak. Tidak mungkin terlalu beti ke lo pilih supeng kita parisnya hau cuma rodo ingeran je lo ya mau tuh baraga beti tetep kita paling ngerata lo purai si anu si long oh ini ya rombe ya ingerannya tuh neneng nak gas di kenangamu koro si lo mentalakai mau nak gaga kenangamu mau sede ayo sonyo dari mau mimpi kalu kemaragan ria kemana jam-jamangnya nak gaga jadi buku nih biarkan berlalu ku nih roh. Wih, neneng, kalau hai di bola-bola sapu nih gasku lo kak launa, lo pun nak muding sapu di gasku di sini tuh di launa. Ele paku sini bola-bola lo pun di bola sini di kayak engka baju nih fitri kurmon ron lalu male denro kak launa. Tutup kutui, jatuh cinta mana itu tahu emi tahu paku tuh bentuk nu. Lawan regati sapu di gasmu, mate ikang. Yo lawan regati sini aku lepang si lo pete mulil lo. Kulepang motor male baju nih fitri. Aja masa nggak roke format pirang aja masa toje karo koy nak deh masanti hitai pada Ayu Ting-Ting kemana 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 ku harus mencari kemana kekasih tercinta baru tuh hita artis Korea he format pirang nih fitnah sedih betin daro pada yanu he Lisa Blackpink. Ya kon ita ka ibeti syakku iku yo. Masya isrom mita ka.